Ja jesam u penziji i ja hranim od 164 marke 7 članova porodice, od koji je 5 na birovu za nezaposlene, od koji je 3 u ratu bilo i još mojih 134 rođaka moje familije nosilo pušku. Moja djeca sada gladuju. Da bi ja pokrenuo preko vlade Zedovog kantona razne vapaje i molbe, gdje sam se obratio svim firmama u Zedovom kantonu, molio i imao sam prisutnost kod gospodina Huse Smajlovića, načelnika grada Zenice, gdje me je primio, gdje je obavio na moje lično prisustvo razgovor sa ljudima koji su mi htjeli da pomogu da prime jedno od djece. Među tim ljudima je bio Strik Alija, direktor bolnice, koji je 2,5 godine meni obećavao da primi sina. To je on izbjegao i u tom terminu je on iza mog javljanja njemu primio 20 i nešto ljudi za koje nisam protiv, ne daj Bože, svima treba posao, koji nisu zaposleni, a imaju obaveze da rade, pa i to je mojoj dječici, koje ja sada hranim u 164 marke. Obraćao sam se boračkoj organizaciji u Zedovom kantonu, gdje su me primili. Ministar, koji je sada smijenjen, izrazio želju za moju pomoć, za moju vapaj, gdje su mi pomogli sa 400 km za kupovinu lijekova i liječenje ćerki tumor koja je bila pripadnik armije i ženi tumor koja ima tumor na bubregu. Međutim, jesi mi lično, kada sam bio sa Husom kod Bosanke i sa Begadićem Muhamedom, njima sam se obratio, malo popričao sa njima, ljudi su me prihvatili fino i vlastito iz svog džepa su mi na moj vapaj dali po 50 maraka, evo makar šta bilo od vas. Ja im se zahvaljujem ovog puta i pozdravljam i obojcu. I onda bih pomenuo dalji širi krug u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve te probleme koji su nastalo je ovo sada da su ostali ljudi bez posla sa pojedinim ljudima koji su vršili nepravilnu privatizaciju, gdje su se mnogi ljudi u Federaciji, a posebno u SDA stranci, pojedini ljudi, toliko obogatili da su stekli imovinu od 1 do 400 miliona KM-ova za 10 godina rada, gdje taj isti iznos para ne bi 200 Amerikanaca zaradilo za 10 godina koji imaju platu u Americi, u New Yorku i Washingtonu po $25.000. Prema tome, takva privatizacija i takva patnja ljudi, radnika i boraca i djece koja plaću i moje djece i ostali koji imaju po 40 godina ne mogu u ovoj društvu dobiti posao, obišao sam sve radne organizacije u Zedovom kantonu šire, gdje sam pronašao sve organizacije koje plaća budžet i poreznici u ovoj državi su napunjene bruto i neto kancelarijama puni ne boraca, neprisutni ljudi koji su nosili pušku i branili ovu zemlju, digli se 92. godine na svoje noge sa svojim djecom i porodicama. I ja nemam protiv što te rade djevojke i mladići, niko, ne daj Bože, neka oni rade svoj posao, njima treba posao, ali treba i borcima demobilisanim, a ne da prose i mole te iste ljude po opštinama, po kantonima, po vladama, čine vapaje po Crvenom križu tamo, da bi prehranio djecu, isti ti koji sad rukovode u ovoj zemlji, ništa ne čine za ovu zemlju, samo su na troškove zemlje i radnika, oni ne privrede, svi ti ljudi koji danas rade u tom kantonu, ne privrede 13 maraka KM-ova za ovu društvo i ovaj narod, nego su samo na šteti. Izmišljeno su sva radna mjesta. Ja sam bio u grijanju, na intervenciju za tužbu koju su mi poslali na PIO da me odbiju od penzije i sve sam ispitao i pitam ja koliko ovdje radi demobilisani boraca. Radi jedan borac koji je bio sa mnom u 303. brdskoj brigadi i jedan novo primljeni. Ovo su sve ne borci. Znači, mi borci poručujemo vlastima da dobro sjednete, da
dobro razmislite, da dobro skontate, ovo je zadnja opomena od boraca, penzionera i radnika koji su ostali ne svojom krivnjom bez posla. Znači, mi smo spremni na sve dogovore, ali zadnji ne bi bio ne bi zadnji dogovor valjao koji bi bio bez ikakvog dogovora, bez ikakvog cilja. Znači, narod je pušten da živi bez prava, bez zaštite, bez ikakve primanja, bez socijalnog programa, ma živo, ruglo i živa sramota šta se radi od naroda. Ovo je sramota i stidne ispred svoga naroda koje volim čitavog u Bosni i Hercegovini. Svoj narod volim, žao mi je svakog čovjeka u kantonima, ali ovo ne ide dalje. Sjedite, gospodo, prihvatite ove priče, ovo je jedna priča pred zadnja. Znači, više neće biti jedne priče, bit će ono što će slediti, a to će slediti. Borci će biti u ovoj zemlji sa toljagama. Znači, došlo je vrijeme da se uzmu toljage, da se mlati ta banda i ta bagra koja ovu državu pljačka, a ništa ne daje. Znači, to bi bilo to što se tiče sviti. I onda se vratiti na taj kantonalni sud u Zenici, koji je vlada donijela odluku, digla ruku, da bi sudija mogao da odbije i pošalje u PIO ili u radnu organizaciju, da se odbija od te iste male penzije, koju jedan poslanik potroši danas, jednu penziju od 310 maraka, gdje je radio čovjek 40 godina u željezari u svim radnim organizacijama u kantonu i u Federaciji Bosne i Hercegovine, za cijelu BiH. Zar je penzija 310 maraka i da se čovjek od toga plaća i komunalije, i liječenje, i bolesti šećera? Ja imam šećer, žena tumor bubrega, djeca ne rade, sin ranjavan u Sanarskom mostu, 5 djece ima, od tih 5 ja dvoje školujem, a dvoje mu žena školuje. Ona prima socijalu i taj minimalni sramotni doplatak koji iznosi 13 km-a. Neka vas je stid i sram, stid vas bilo pseta koja lutaju po gradovima i ujedaju narod. A kamo li taj da govorim? Budite ubijeđeni da smo mi na nogama i da nećete proći lako sa nama ukoliko ne rešite ova socijalna pitanja. Niko nije došao iz pravne službe da pita: Rajmane, od čega ti živiš, kako živiš sa djetom i da li možeš preživjeti sa 164 marke koje primaš pijat, a ono je ostatak mi se odbija za kredit koji sam podigao od penzije da liječio curicu od tumora dojke i od slabe krvi, gdje doktorica je sada se čupala na kosu šta je sa mojom porodicom. Da je Resulo, nije samo sa mojom, na 100.000 porodica umire od gladi, od dugova, od lopova pojedinih dezgatovki. Od te bagre koja ne vodi računa ni o jednom čovjeku u federaciji, kompletno u Bosni i Hercegovini. Ako kreneš u Šeher, u Žepče, u Maglaj, u Sarajevo, u Višegrad, u ne znam ti koji grad, u Mostar, samo pogledajte odakle teče i šta se sve radi tu. Ko diže hotele A kategorije sa 5 zvjezdica u Sarajevu? Ko radi? Ko ima u Zenici 70 objekata? Odakle je zaradio? Gdje su te pare? Ko je to dao? Šta se onda radi? Socijala je bačena na nulu, borci su bačeni na nulu, odbačeni totalno, da više se nema kud sa ovom bagrom, sa ovim lopovima, nego ustat na noge i računat ovo istih organizacija. Kakva demokratija? Kao ovdje nema demokratije, ni od 1% ovdje nema nikakve demokratije. Zar je demokratija da meni studinica donosi i pritužbe bez mog prisustva? I niko nije došao da pita: taj čovjek je bolestan, ta žena je bolesna, ta djeca ne rade, od čega čovjek da živi, samo guraju račune u ormariće, grijanje je poskupilo svoje usluge 13 puta, vodu su poskupili 9 puta, telefon su poskupili 6 puta, usluge plina su poskupili 6 puta, poskupili su, Alba je poskupila 4 puta, tako da ovo više stvarno ne ide dalje. Dobro sjedite, vodite računa, borci su na nogama, demobilisani, radnici su na nogama koji su na birovu godinama i sa nama će biti i svi penzioneri Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan taj poslanik ode u Sarajevo, potroši 350 maraka, danas gori, ode i sa parlamenta dok ode u WC 2 puta, pojede ćevape, on je potrošio danas jednu penziju i to normalno gleda. Još su Bajagi formirao nekakvu šestorku, zvanu na federalnom nivou, na državi Bosne i Hercegovine, izmislili su nekakve prudove,
nekakve butmire, nekakve dogovore, sjede u kancelariji, hliste se, smiju se, cijepaju se. To bi zamolio federalnu televiziju i BHT1 televiziju, koju ovih puta pozdravljam OBN i hoću da kažem odmah iz prve da su u ovoj zemlji svi radnici, svi borci demobilisani, svi ovi jadni studenti, svi ovi penzioneri, patriote ove zemlje, da ova zemlja jednom krene, da ovom zemljom nećete vi upravljati, sigurni budete. I da nikad više nećete vići u te sobe. I sram vas bilo, mi smo to gradili, a vi leškarite gori po čitav dan u parlamentu, ne priređujete danas ni 3 marke za ovaj narod. I šta čekate, šta radite? Dolaze djevojke iz Engleske, iz Njemačke, koje imaju fakultete i savjetuju vas, pune parlament glavolja, a ništa od vas nema. Šta ste uradili za ovu zemlju? Šta ste uradili? Imate račune ogromne, bogate, uložene pare na nekim svojim članovima, odnijeli ste pare u tuđe banke u inozemstvo, a ostavili ste ovdje u jadi, bijede i prosjake, poštene ljude i penzionere da prose, da penzioneri beru po kantama hljeb, da demobilisani borci beru po kantama hljeb, da se javljaju kuhine, formirali ste nekakve udruženja, dajete tamo taj paketić sirotinski za krv, ko da gore krvnu plazmu, krv sam ja dao 49 puta, nisam jednog digao paket. Ni ja, ni 1000 boraca demobilisani. I 100.000 ljudi, pali dobro. Ovo da znate dobro. Da 600 do 800.000 ljudi, ovo što ja pričam, stoji iza mene. Dobro vodite računa, šta radite i dosta vas je. Dosta vas je, sram vas bilo. Uzmite sjete pa razmislite kakva prava mi imamo u ovoj državi. Nikakva, uništena prava, uništena socijala, uništeno, sve je uništeno. Vi ste smjestili svoje uže, šire, gore, dole, alo, prijatelju, poslali na Zednog kantonu radi sa strane preko 400 ljudi, koje ja pozdravljam i neka radi, a naši ljudi su i djeca na birovu, ne mogu doći na red za posao zato što se uzima 15.000 maraka za radno mjesto. Počeo od bolnice do svih organizacija koje budžet plaća. Ja sam probao 7-8 godina ganja da zaposlim dijete, nema šanse. Kako će meni primiti dijete kada nema dinara u džepu, a primit će onaj koji kaže 15.000.